खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोननि थाखाय माखासे खौरांफोर लानानै फैलायबाय आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो बेल आइकनखौ येलाव होनानै ला जाहाथे नोंथांनाव सिगां नटिफिकेसन सौहैग्रोयो दानिया खोनासंलांदो गिबि खौराङाव दङ क'क्राझारनि फाटगावआव हेन्डमेड पिस्तलजों लोगोसे सानै लाइमोनखौ पुलिसा खादों मैया फाटगाव पुलिस आउटपस्टनि आइसि आमिरुल इस्लामनि संदाननायजों क'क्राझार जिल्लानि फाटगावआव बेलासि समाव बाजार गेजेरावनो गंसे आखाइजों बानायनाय पिस्तलजों लोगोसे सानै बर' सुबुंफोरा पुलिसजों हमजायो हमजानाय सुबुंफोरखौ फाटगाव पुलिस आउटपस्टनि बेन्दोंआव थानाय जाहारबारि ओनसोलनि थाइसुगुरि गामिनि बिटुएल बसुमतारी 32 बोसोर बैसोनि आरो गोजाम जाहारबारि गामिनि सुभाष बसुमतारी 34 बोसोर बैसोनि होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिटुएल बसुमतारीया हाथियार बांहोनाय आरो हाग्रानि जुनार शिकार खालामनायनि दायाव खननै गोजा न'नि आलासिबो जाखांबाय होनना खौरां मोन्दों। नैथि खौराङाव दङ बिफानि गोरोन्थियावनो जिउ खोमानांबाय 2 बोसोर बैसोनि सासे उन्दै हिन्जावसाया। बे जाथाया जादोंमोन आमेरिका हादरनि एरिज'नायाव। मिथिनो मोननाय बादिब्ला क्रिस्ट'फार सल्टेस मुंनि सासे सुबुङा फिसाजोखौ फोजाबाबो सिरि मोनहोनो हायैनि जाहोनाव कार सिङाव बन्द' खालामनानै दोनलांदोंमोन आरो क्रिस्ट'फार सल्टेसआ भिडिअ' गेम गेलेनानै बावगारलांदोंमोन। जेब्ला क्रिस्ट'फार सल्टेसनि बिसिया न'आव फैनानै फिसाजोखौ कार सिङाव नायहैब्ला नुनो मोनोदि उन्दै फिसाजोआ हुस गैयै थासारियाव दङ। जेब्ला फिसाजोखौ देहा फाहामसालियाव लांदोंमोन बे समाव देहा फाहामगिरिया थैबाय होनना फोसावदोंमोन। मख'नो गोनांदि जाथायनि उनाव पुलिसआ क्रिस्ट'फार सल्टेसनाव सोंथि खालामदोंमोन। बे समाव क्रिस्ट'फार सल्टेसआ फोरमायदों दि फिसाजोआ उन्दुलांबाय थानाय समाव कार सिङाव एसि अन खालामनानै गालांदोंमोन नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा दि एसिआ 30 मिनिट उनावनो अफ जायो बे बाथ्राखौ क्रिस्ट'फार सल्टेसआ बावगारलांबायमोन। बिनि उनाव पुलिसआ नायबिजिरनायनि गेजेरजों मिथिनो मोनोदि क्रिस्ट'फार सल्टेसआ 12:30 फिसाजोखौ कार सिङाव गालांदोंमोन। 3 घन्टानिबो बावसिन 42 डिग्री सेल्सियासनिबो बांसिन दुंखावनाय थासारियाव हिन्जावसाया कार सिङाव दङमोन जायनि जाहोनाव फिसाजोआ अबथिरायै जिउ फोजोबनानै लानो गोनां जायो। सुलुङा फोरमायनाय बादिब्ला बे जाथायनि उनाव उन्दै हिन्जावसानि बिफा क्रिस्ट'फार सल्टेसखौ पुलिसआ हमदों आरो गावनि फिसाजोखौ बेबादि खैफोदाव खोख्लैनायनि थाखाय बिजिरगिरिया साजा फोसावदों। थामथि खौराङाव दङ क'क्राझार जिल्लायाव दासान्दि गासै 94 सुबुंफोरनि देहायाव HIV पजिटिभ सन्देरनानै दङ होननानै मिथिनो मोननाय जादों। ब्रैथि खौराङाव दङ आसाम बेंगल सिमायाव थानाय सालियायाव सिखावै लाबोनाय गोबां मोसौफोरजों लोगोसे गारि जब्द खालामदों। हमजानाय सुबुंफोरखौ बरपेटा रडनि शहीदुल इस्लाम आरो आख्तार हुसेन, बरपेटानि समद आली आरो नलबारिनि मजामिल हुसेन होनना मिथिनो मोननाय जादों। बाथि खौराङाव दङ काछाराव पुलिस आरो उदखारिनि गेजेराव गिथावनायै गावलायनाय जाथाय। बे गावलायनायाव जायगायावनो 3 उदखारिफोरनि जिउ खहा जायो। काछारनि बबन हाजोआव नुजाथिदों बे गिथावना गावलायनाय जाथाया। सुलुंनि बादिब्ला थांनाय मंगलबारखालि काछारनि आमरांगाद कृष्णपुरनि गंगार नगरनि 3 उदखारिफोरखौ पुलिसआ हमदों। बिसोर उदखारिनिफ्राय गंसे AK-47 आरो पिस्तल हाथियारजों जब्द खालामदों पुलिसआ। मैया बिसोर 3 उदखारिखौ लानानै पुलिस हान्जाया अपारेसन खालामनाय समावनो हरखाब उदखारिजों गावलायनाय जाथाया सोमजियो। खमैबो 1 घन्टा समसिम पुलिस आरो उदखारिनि गेजेराव गिथावनायै गावलायनाय जाथाया सोमजियो। नाथाय बे गावलायनाय जाथायावनो 3 उदखारिफोरा गुलि नांजानानै जिउ खहा जायो। फारसेथिं बे गावलायनाय जाथायाव पुलिसआबो जोखोम जादों होननानै सुलुङा फोरमायबावदों। 6थि खौराङाव दङ दुखुनांथाव खौरां गोमानानै थानाय अरविन बसुमतारीखौ थैनानै थानाय थासारियाव बोखांनो हादों। धेमाजि जिल्लानि सिमेन्ट साफारि हालामनि सिङाव थानाय मागुरमारि गामिनि कुमार बसुमतारीनि आंगो फिसाज्ला अरविन बसुमतारीया गोमानानै दंमोन। गोमानानै थानाय अरविन बसुमतारीखौ मैया थैनानै थानाय थासारियाव मोननो हाबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। 7थि खौराङाव दङ सरकारा फोसावनाय नटिफिकेसनखौ लानानै बारग' मन्थ्रि प्रमिला रानी ब्रह्मआ RNB सिभिल हस्पिटालाव नुजाथिहैदों। RNB सिभिल हस्पिटालखौ सिगांनि बायदियैनो लाखिफिननांगौनि बिथोनलाइ हरनायनि सायाव गोजोननाय फोरमायनायजों लोगोसे गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ साबायखर होदों बारग' मन्थ्रि प्रमिला रानी ब्रह्मआ। बेजोंनो लोब्बा लाखिनानै मैया क'क्राझार RNB सिभिल हस्पिटालनि सुपारिनटेन्डेन्टजों लोगो हमना सावरायदों बारग' मन्थ्रि प्रमिला रानी ब्रह्मआ। बिथाङा मा फोरमायदों भिडिअखौ ससे नायलांदो। आन्दोलन কৰি এই প্ৰথম মই আনন্দ উপভোগ কৰিছোঁ যে দুখীয়া দৰিদ্ৰ শ্ৰেণীৰ কাৰণে কিছু হ'লেও এখোজ হ'লেও আমি আগবাঢ়িব পাৰিছোঁ। গতিকে মই বহুত ভাল পাইছোঁ আৰু মোক যিসকল সংগঠনে নেতৃত্ব দিবৰ কাৰণে
আহ্বান জনাইছিলে তেওঁলোকক সকলো অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ সকলো লিডাৰসকলকো মই আন্তৰিকভাৱে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মই যোৱাকালি কিবাটো পালোঁ অৰ্ডাৰটো পালোঁ। এই অৰ্ডাৰটো আমাৰ হস্পিটেললৈকে আহি পাইছেনে নাই মই জানিবলৈ আহিছোঁ। এই অৰ্ডাৰটো তেওঁলোকে এনে ছ'চিয়েল মিডিয়াত পাইছে, কিন্তু কিবাটো অহা নাই আৰু পেপাৰ আকাৰত তেওঁলোকে এতিয়ালৈকে পোৱা নাই। তো তাৰিখৰ পিছত আহিব পাৰে, আহিব। যি নহওক এটা অৰ্ডাৰ ওলাইছে, যিহেতু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত তেওঁৰ অৰ্ডাৰত যিহেতু আমাৰ বিষয়াসকলে অৰ্ডাৰটো উলিয়াইছে, গতিকে তেওঁ বাস্তৱত মানে সঁচাকৈয়ে মানে আনন্দিত হ'বলগীয়া কথা হৈছে। আমাৰ চিভিল হস্পিটেলখন বচাইছে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই বচালে। গতিকে তেখেতক মই আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু ভৱিষ্যতলৈ তেখেতে 2 বছৰ সময় বিচাৰিছে। 2 বছৰৰ ভিতৰত তেওঁ এই আমাৰ মেডিকেল কলেজ আৰু আমাৰ চিভিল হস্পিটেলটো মানে ঠিক পৰ্যায়ত আহি পাবলৈ মানে ক্ষমতাশীল হ'বৰ কাৰণে, ক্ষমতাটো দিবৰ কাৰণে তেওঁ 2 বছৰ লৈছে। গতিকে আমি বহুত ভাল পাইছোঁ। তেখেতৰ নেতৃত্বতে মানে হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্টটো চলি থাকক। তেখেতে হাতত লোৱাৰ পিছতহে আমি ভাল খবৰ পাইছোঁ। প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াকো মই লগ কৰিছিলোঁ, তেখেতে মোক বেয়াই পাইছিলে। মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলোঁ চিভিল হস্পিটেলটো ইয়াতে ৰাখিব লাগে। এতিয়া মই আখৰগোজ তেখেতক ধৰাৰ কাৰণে তেওঁ মোক বেয়াই পাইছিলে, কিন্তু আজি এগৰাকীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ পেলাই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী শ্ৰীযুত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তেখেতে মিটিং এৰেঞ্জ কৰিলে। মিটিং এৰেঞ্জ কৰাৰ পিছত বিষয়টো গম্ভীৰ হিচাপে লৈছে, গম্ভীৰ হিচাপে লৈ পেলাই গুৰুত্ব সহকাৰে লৈ পেলাই আজি তেখেতৰ নেতৃত্বত চৰকাৰীভাৱে এখন অৰ্ডাৰ ওলাই দিলে যে চিভিল হস্পিটেলটো যেনেকৈ আছে তেনেকৈ থাকিব। আৰু যিখিনি ডিপাৰ্টমেণ্ট কাটি লৈ গৈছিলে সেইটো তেখেতে মিটিঙতে মৌখিকভাৱে কৈছে যে 15 আগষ্টৰ আগতে সেই গতিটো মানে আকৌ ঘূৰাই দিব। তো আমাৰ দুখীয়া দৰিদ্ৰ শ্ৰেণীৰ মানুহে মানে তেওঁলোকে মেডিকেল ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা যথেষ্ট সহায় পাব, সেইটো মই আশা ৰাখিছোঁ। আৰু ভৱিষ্যতেও যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ সহায় পায়, এনেকুৱা ধৰণৰ সেৱা দুখীয়া দৰিদ্ৰ শ্ৰেণীৰ মানুহবিলাকে যাতে সহজতে মানে উপলব্ধ হিচাপে পায়, তাৰ কাৰণে আমাৰ ইয়াৰ ডক্টৰসকলে কাম কৰি যাব, তাকে মই আশা কৰিছোঁ। মই অনুৰোধ কৰিছোঁ যে আপোনালোকে ভালকৈ কাম কৰক, যাতে দুখীয়া দৰিদ্ৰ শ্ৰেণীৰ লোকসকলে ইয়াত পেচেণ্ট হিচাপে ভৰ্তি হোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ যিটো সেৱা পাব, আপোনালোকৰ সেৱা পোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে যাতে বাহিৰত আপোনালোকৰ চৰ্চা হয়, সেইটোৰ কাৰণে আপোনালোকে মানে পবিত্ৰ এই সেৱাটো আগবঢ়াওক বুলি মই তেওঁলোকক আহ্বান জনাইছোঁ। দুয়োটাই জীয়াই থাকিব, যেতিয়ালৈকে পৃথিৱী থাকিব তেতিয়ালৈকে দুয়োখনেই থাকিব। মেডিকেল কলেজটো আমাৰ একেবাৰে আমাৰ আমুঠো হয়, মাননীয় হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াৰ সৃষ্টি হয়, আমাৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ ছাৰৰ সৃষ্টি হয়। গতিকে এইটোতো আমি বৰ্তাই ৰাখিব লাগিব। আৰু সকলো মেডিকেল কলেজতকৈ যাতে আমি উন্নত ধৰণৰ মেডিকেল কলেজ এখন পাওঁ, ইয়াত পঢ়ি পেলাই ওলাই যোৱা ডাক্তৰসকল যাতে ভাল ডাক্তৰ হয়, মানুহক সেৱা কৰিবৰ কাৰণে ব্ৰতী হৈ থাকে, তাকে আমি কামনা কৰিম। আৰু ইয়াৰ কাৰণেও মই আকৌ মেডিকেল কলেজৰ প্ৰিন্সিপালৰ লগত এবাৰ মিটিঙত বহিম, যাতে তেওঁলোকে দুখীয়া দৰিদ্ৰ শ্ৰেণীৰ হওক বা ধনী শ্ৰেণীৰ হওক সকলো পেচেণ্টকে যাতে সমান চকুৰে চাই পেলাই তেওঁলোকৰ যিখিনি দিবলগীয়া সেৱা, সেই সেৱাটো দিয়াত যাতে কৃপণালি নকৰে, তাৰ কাৰণেও মই মেডিকেল কলেজত গৈ পেলাই এবাৰ বহিম, তেওঁলোকৰ মনত উৎসাহ যোগাম। আমি যিকোনো বিনিময়ত তেওঁলোকে যাতে ভালকৈ তেওঁলোকৰ যিটো কৰ্তব্য, সেই কৰ্তব্যটো পালন কৰাত সহায় পায়, তাৰ কাৰণে আমি আগবাঢ়িম।